Illuminati teri yezo nemandwa nibakikora sacrifice then bagira ngo kibe kityo kigende kikoromyo. What if eche kintu eche kijume cy'umuri kubana muriya ni sacrifice yo kugira ngo egume eba possessing ubwo muzumuguzo mu nda zanyu ngo ba possessing kugurarije kuba possessinga then all the time mutandike kwitana no kuryana no kurogana no kugira ingunga no kugira umutwe no kubonabona no kunyangara no kushoberwa no kushasha no muza kucimanya muta. You don't have spiritual system omunsi yanyu abo kuba tumwine rahanga wanyu. Kindi cya kabiri scientific tumwine institution eri kuverifyinga ekintu ekyo kuba kubana bakwata party yo muntu bakajigaitaho party yembuzi neyembwa neyekijambu na ya buri kimwe cyona bakabimodifyinga bakabireta ngo nibabagabo rombero rwa Yesu mukabirya what will be next after eche kintu cha taho immune zawe cyakuramo nicyo kirukuza kubaho tumukuza kuzare biyenje kandi tureba ngo abantu abo bari yo mu science yahigura umunonga nibabasa kwato muntu bamugaite nentama nari nembuzi bazare kikoke kindi numanyamuta abana banyu babataka bateyiro mu fomu ejo through eche kijume cy'umutahano muriya obwiro bwinji numugambi subana numugambi bintu mutakumanya oshanga nyowe ni shera Yesu Kristo nyo ni shera iguru nyo nkarokoka nyo mpikirire ni shera rahanga kumbe nari oriyo notaha omugayishena nari omukino ogwotari rigamu ahabwe endaganeze ziwakozire tokubasa namwe butwakuza omukarcha yitu y'abanyankore nkanye nkomunyankore tokuyimukora yo mwana w'umunyankore nayo yo mwana w'umuhima nayo yo mukazi muto hingirwe okagira oti nyowe naza kushembera naza kuryo muntu nambweno ni intereza nari ningambira abanyankore bona ninkunga buri munyankore wena nari culture yanje twina abanyankore aba culture nari abemiringo minchi twine nka culture yanje wori yaho oshoiro no mukazi wawe akayimukaka kugira ati omukundwa wanje ndiyo ninza kushembera mbinjogo n'umushezi yaza kuryo muntu niwe wori yo mwana w'umwishyo ryo mwana muto omushaija wawe akakujya tunomanya ndiyo ninza kanisa ninza kushembera ninza kuryo mbero rwa Yesu Kristo kwararije kuryo mbero rwa Yesu Kristo gwavaho niwe neija kurya tana nawe ubwo n'umushezi ejo nukarche yanje mureke kurya abantu mukabayiha ngo muza kureba rahanga murejya ahabushezi dahanga to mushera rahanga to kurya muntu mugenzi wawe nanimboreka hakijumecho ekirahanga ayosere nanyureka nari abacweze cyo bose nibangambira ekijuma cyarfu ekijuma cyo bushezi ekijuma cyo mukeno ekijuma cyo munyangaro eke cyo mutahaho ngo numusherri iguru tumukwija kurubona mugarikira abacweza bataremwa babase kubajura ho go mukeno nubo muri kwija kubasa kureba iguru